What the fuck, što je ovo? Bježite vam, dečki! Ulazite u sobu! Brže, what the fuck? Otvorite, nemoj zakućavati. Stanu ovdje scenu. Sačekaj, dajte sto, poneste. Poneste sto, brže! Poneste sto. Ređa smakaj se. Digam ga, Mako, požuri. Zaključajte. Držite, dobro sto. What the fuck? What the fuck? What the fuck, držite dobro. What the fuck? Sam malo Ređa, okreni tu tamo. What the fuck, sačekaj vidimo, čuju se sada. Ošli su dole, izgleda. Otišli su dole, ljudi. Sačekaj sam malo. Šta je bilo? Sačekaj sam malo. Nema nikoga. Moramo polako izaći. What the fuck? Jer moramo sad promijeniti mjesto, oni sad znaju gdje smo, razumijete? Ima vamo soba isto. Sačekajte, morate polako, ne znate, možda neko ima mamu. Koliko je bilo? Dvoje, troje? Troje, ja mislim. Ne znam. What the fuck, ljudi, šta ćemo sada? Ljudi, sačekajte tiho da vidimo da nisi ponovo od ozdo krenuli. Sačekajte tiho. Vidjet. Samo. Sačekajte samo. What the fuck, ljudi? Ježi! What the fuck? What the fuck? Sad govorite ga dol! What the fuck? Pade! Samo. Bježmo! Još tamo! Koje ćemo sam? Jel ovo nebitno? Držite ljudi vrata. What the fuck, ljudi, kakav je ono klaun? Ne znam! Kruh koji je stvorio, ste vidjeli koliki je? Bog ti čovjek je. What the fuck, ljudi? Čekaj, idemo polako. Ko Bebinjo? Možda smo ga ubili baš. Da. Čekaj, sam tiho. What the fuck, sam tiše, ljudi. Nema ga, ljudi. Znači da je uživio, what the fuck, pa kako ćemo i ubiti? Sam malo tiše. Ima ih troje. Sam malo, ljudi. What the fuck, ljudi, sačekaj. Svjetlo je reći dole. Reći dole do prvi. What the fuck, ljudi, tiše, sam malo. Da li ima koga? Ima li koga? Nema. What the fuck, ljudi, nema nikoga. Hođe, ajde svjetlo. What the fuck, ljudi, ostavite like ako mislite da je ovdje strašno. Da nije ko vamo. What the fuck? Nema nikoga, ljudi, ovdje. Sada, Nema. dečki, sad treba da iskoristimo da ovdje vidimo da li je ovdje neki ključ, razumijete? Čekaj, ja ću. Ti se aj traži tamo. Da. Ljudi, ja ću ići tražiti vam u ovu sobu, može li? Može, Dajte mi lampu. Ljudi, ja ću ići u ovdje sobu tražiti. A vi tamo tražite, znači ključ bilo kakav, pa ćemo vidjeti paš, jel ste razumeli? What the fuck, ljudi? Vidimo, ljudi, da li nekog ima u ovoj sobi. Ako nisu gore, nisu ovamo, 100% su u ovoj sobi. What the fuck? What the fuck, ljudi, molim te da nema nikog ovdje. Samo. What the fuck? What the fuck? Ne! What the fuck, što je ovo? What the fuck, pomogite, držite vrata!